थँक्स टू ऑल द शेअर होल्डर्स. आणि बँक बरी चलपाक इन स्पायट ऑफ ऑल द प्रॉब्लेम्स सध्या मार्केटान जे फेस करता इकॉनॉमिक क्रायसीस जावन तरी आताना अराउंड 4 crores प्रॉफिट करप आनी 2% प्रॉफिट करप आनी व्हेरी लेस आय थिंक इज लेस दॅन 2% NPA आमचो आसा विच इज द बेस्ट अमाउंट ऑल द बँक्स. आनी फायनान्शियली सावथ बँक म्हणून आमकां रिजर्व बँकेन दिल्ले आसा A grade आमचे हें आसा ऑडीट इज A grade कंटिन्युअसली फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स. And I must really thank our staff. I think they are the backbones of this. One special thing about our bank is our directors don't involve in day-to-day functioning of the bank. Bank is totally professionally managed by the staff who are experts in that field. आम्ही फक्त कितें पॉलिसी डिसिजन जाय जाल्यार आमी पॉलिसी डिसिजन कितें करता. अदरवायज रेस्ट डे टू डे हाका लोन दी म्हणून ताजेर प्रेशर घाल ताका लोन दी म्हणून प्रेशर घालपाचें. I doubt I have not even seen the chairman सुद्दां सांगिल्लें आनी मॅनेजिंग डायरेक्टर सांगिल्लें म्हाका सर लास्ट 2-3 वर्सां तरी हांवें कोणाक सांगूंक सुद्दां ना की हाका लोन दिना. इट हॅपन्स नॅचरली ते पळयतात लोन कशें आहा तें इट इज कशें ताची वायबिलिटी आसा ती प्रपोज द बोर्ड जस्ट एक्सेप्ट. सो दीस इज अ स्टँडर्ड थिंग. आनी रिकवरी आमची एकदम बरी आहा. आमचे स्टाफ आहा ते रिकवरी बरी करतात इन्स्पायट ऑफ ऑल दीस प्रॉब्लेम्स सध्या मायनींग बंद आसा टुरिजम एट द लोवेस्ट एप. And in this lockdown and all these problems, next 1 or 2 years also will be under tough astani. But I hope that in the present continuation of the board in a similar way, it will take over all this. I mean, will come over on this. Myself, Gurudas Subcommittee Chairman, Praveen Jati, Vice Chairman, Umid Sati, Dr. Shekhar Sarkar, Ramchandra Gardi, Vinayak Shirokar, Ramanand Natekar, Pallavi Sargaonkar, सुदेश सी नायक, रोहित PB झाटी, रोहिदा जर्मी आणि सुविधा कडकडे. These are the directors.